piles. So we can say that each pile is like a natural oven because of the hot spring. As you can see, it's the primary hot spring that feeds Logarvalten and the surrounded area with hot water. And the first plumbing system was connected to that building over there with the green roof. Nowadays it's a guest house, but in the past was a school for housewives. Yeah. Амон қарабайсың, бұл жерге нан пішіріп кеткен. Топырақ ач. What's the stone's role? Sorry? Stone's role. Okay, so we use the stones to mark our piles from Fontana because this place is a public space, so of course everyone can use it. So we do it like this to make sure that we know which one belongs. Okay. What do you have under the pile? We have a pot. I will dig it out and you will see. Okay. And stone means that it's your private. Yeah, exactly. Okay. I'm sorry. Exactly, yeah. So this one I think is not so deep. You can. No. Okay. Yes. I can. Can I step on the beach? Yeah. Hot. Oh, wow. Hot. Very hot. So you can see, of course, yeah, it's hot. Oh, wow. Yeah. So it's not Yeah. fake. Not fake, yeah. You can touch it if you want. Maybe already did it. It's hard. It's over there. Can you see already? Yeah. How long has it been in there? So usually 24 hours. Uh-huh. So we have to plan it, like, of course, one day ahead. Uh-huh. Wow. And as you can see, so the water is bubbling. So it means at least 100 degrees. Around that, of course. Because so each pile, we know that there is like a hot spot, but of course the water underground goes around, so it moves a little bit. So it's not always 100 degrees, but around that. Okay, so I will wash the pot on the lake. Discussing жидким. Мүмкін мен ұрып қотканмын, келіп жүргесін. Okay, so we use this plastic to seal the pots. Of course, we know that is not the best way of do it, at least the best ecological way to do it, but we are trying to figure out a better way to do. Oops. No spoiling. Spoiler. Okay, so ready? Ready? Yeah. Ooh, yeah. Uh-huh. Wow. Okay, and it smells nice, right? And it took 24 hours. 24 hours, yeah.
So usually, yeah, 24 hours. It can stay 24 like saat. 30 minutes, 1 hour more or less, but usually 24 hours. Okay. We take it after that. So, Yes, how long is it inside? 24 hours. Yeah. 4 hours? It takes 24 hours, so you know we need to be well prepared. Монт салып қойды екен. Окей, азыр. So it's because it's around 100 Celsius, so it takes probably 124 hours. So that's why we plan in advance. And here, if you have spare time or spare eggs, you can boil them. And if you like it inside average soft, so it will take like 10 to 12 minutes. Ысықты. Прям қайнайды. Оны көміп қойды екен. Оннан бышып қойды. 24 саатта бышып қойды. Мен осы көрлікпін әзір. Алып келгенде өсемін. Stone. At the top. Then we know that it belongs to us. Because also local people does this. So they usually put like a stone with a painting or like stick or a grass so they can separate. Okay? Is it hot? Yeah, it's very hot. Саламатсыздар ғой, туғандар. Мен бір нәрсені айтайын дедім. Мынакей жаңа азыр көріп өттік пе? Бұлар келіп, бұл жердегілер нан бышырат екен да. Себептен бұл жерде термал сулар шығады екен, 100 градус Цельсия екен. Ана сол жерден термал су шығады, бияққа құйылады екен. Бұл көлдің моғыл жағы кішкене жылырақ болады екен. Бұл аябай ысық қайнап тұрады екен шындары. 100 градус болғанда су қайнайды емес пе? Ана бұл жергіліктілер, мына өзіңіздер көрдіңіздер, нанды бышырат екен осы жерге. 24 саатта бір нан бышып қалады екен да, бір қазанында нан. Ана ментеп теге жерге мент үйіп, үстіне ташты қойып, анан бышырып қойды екен. Башқа нәрсе айтайын дегенде, башқа нәрсе бізге таандық нәрсе. Бізде дағы осындай термал сулар бар ғой. Анан біз барып алып жууна беребиз го, ошол жерге жуунуп эле бул деген дары, бул деген денеге дары, анан тигил экен, анан кээ бирөөсү ичип да ийетпайбызбы туурабы? Мына мен азыр булардан сурап атам да, мына минерал барбы, ден соолуктарга пайдабы десем айтат. Муну көп жыл изилдеп, тиягынан биягына чейин изилдеп, болгон илимий институттар изилдеп чыккан дейт. Эч кандай адамдын ден соолугуна пайдалуу эчтеке жок дейт. Андай жок, эчтеке ал жаңылыштык дейт. Анча-мынча минералдар бар, бирок адамдын ден соолугуна эч таасир этпейт дейт. Зыян да болбойт дейт, пайдасы да жок дейт. Ошондуктан туугандар эми жанагы өзүбүздү алдамай да жөн элечи, бул ысык суу, анан мен түшсөм анан дарыланып кеттим тигүү деп. Булар да мына Исландия минерал суулардын очоо экен, көрдүңүздөр. Мен жүрөм, мына гейзери да чыгып атат, термал суусу да чыгып атат, нанын да бышырып атат. Эмне гана кылган жок, эчтеке жок. Ошон үчүн баягы жөн эле ичип, жөн эле тиги үмүттөнбөй, андан көрө доктурларга барып дарылангыла. Макул туугандар, доктурга барып дарылангыла. Thank you. Могул жерде кадимкидей эле кайнак суу чыгып атат да, 100 градус Цельсия. Туп-тунук кайнак суу, кайнак суу. Элестеткиле. Монт эле ошол термалдуу сууларына түшүрүш экен. Кичине муздак суу менен аралаштырып кошуп алып эле. Себептен да кайнак экен дагычы. Кайнак суу экен.
Бул жерде кафеси, бары. Анан могу жерде азыр жана нанын кескен тат. Бизде чыккан нанды кескен тат. So make sure don't get sticky. So ready? Ready. Ready? Haba! Wow. Wow. Amazing, right? So this one, if it's a good bread. What kind of bread is this? So you have the recipe over here. Right, alright. Бул жерде рецепт бар экен. You can see the steam, right? It's inside. So it's fluffy. It means that it's good. It's not overcooked, and that is nice, of course. So usually we have to, when we take the bread out, we have to cut it in quarters to stop the baking process. Okay. Otherwise, it can be like overcooked. Okay, so now I will cut some slices, of course, for you. And my recommendation is to eat at least 3 slices. So one without anything, just the bread, okay? and the other one with the butter, and then the trout. And yeah, to see the different, of course, flavors. And choose your favorite. Биринчи өзүн жеп көргүлө дейт, андан кийин май менен жеп көргүлө дейт, андан кийин балык менен жеп көргүлө дейт. Бүгүн майды жаман көрөм, май менен жеп эле коюну уруксат этсеңиздер. Өзүм бир жейин, могу балыкты деле анча могу чийки балык жактыра бербейм, анын эле костип көрөйүн. Анча болду. Yeah. Thank you. I will just send you this one. Şekeri var da eкен. Tаттуу экен, да? How's the bread? Hey, it's a little bit sweet. Yeah. So it's kind of a sweet bread. So we can say that it's half bread, half a cake, half cake. Because as you can see here in the recipe, there is like some sugar, of course, and salt. Şeker salat eкен. Мол. Эми мен балык менен таттуу наны сонун экен, укмуш экен. Вообще сонун экен. Эми кечирип койгула айтып бере албайм, бирок балык туздуу, тигил ичине шекер бар, даамдуу. Ошон үчүн аябай сонун экен да, өзгөчө даам болду.